Haleluya. Haleluya. Minsan kasililiya. Minsan kapul. Minsan pawedi. Minsan paraparan. Pachayang marain kapan ranwit. O paraparan ki sabulmen kut plan. Ong komuyongay. Mindatama. Saikin sa makaratanan parawit. Apay klok laler. Uy pantular o kabakap. Uy pans. Ankian sumoksit. O kabakap awiyaw yato. Pepan mentuta. Pepan yang paceng. Memenrong. Yakuburan ko chong komuyongay. An marahin kapan ramut. So koros. So people tameranakan kinwatong gitanan selakwit. Haptanane ese makitawiya son pawedi. Pwede isme mimirem o isme mimirey. E pwede song korusya. Kalangan ng kauno. Minwatong ito wasagay. Nan marahin kapan ramut pwengkaksawa say kita. Nan sabul mata selok. Pagkakak mata-matawa Mahsen Koht. O tek pag Mahsen Koht pagsaro ka dede ng James me Duwehte class. Class ni rongin. Rikameli yamu na tayo kinipirtan may sangkan. O supay klaso. Sangkan makoneangan kusang kitay kakilangatan ng klaso iskitay kisang. O yamu mo na imen karata mga iyo kasanedi kakilangan ng klaso. Kasanedi karata mumaw. After na niyaso magtaykin sobi sang klaso. Kitaykin manokala utan mumatay. Mahsen Koht ong iya may siyang kaparawit. Erimen sir tame Mahsen Koht ong iya nan silokan morwit. Eriyama. Kumpil yang miminan tami pampat patuwan akapangakot. Pwede Mahsen Koht, isyutot toko-toko eki yaman-yaman. Ap Mahsen Koht, tami kinaleti, ime kinser. Pwede kakuya may sawasapen, riyay sa ulangkan. Mayang nanantri na silakan morwot. Pwede yakaipak sakin matawan magsakin kailong kiyaramas. Jesus masani Mita magtawiyayong medyo, magtawiyayong. Ere magtawiyason kasampal ki medrikan, awu ki kauna magtawiyayong kahit e kinaramas. Magsabil kailong kita medrikan, kay bil kauna magtawiyayong. Ere yung kita kasampal, pagtangkak trek, melil nan mawut, dame, iwiyayang kaun Jesus. Pwekiriatakan, kitay koros kapag-bigita rasong Koht. Apakay paktek pweki munchitiyo kunwata song kay. Pwen kawela atal maurin kamelele. Mekakaleta atarong atangilan kosaikan misri sonamaw makin kiyong ta isiswit. Makin kakaleta kitakalangata song kan misri mau ta kosai sutumaw ki. Eriksankak pleta memor ki maurin limpak. Memor kita makupuran Koht ong kita na silokan morwat. Rikalangan kiyang kauno. Melel wasang kawit magtsapaniuk pa na nan uyuya. Iralaw tuwaw. Kodi ba matagang kita? Amamiya puk sarawuremu ya komkak yang paceng te komkak keleleti te insungiti komu ya patak mur nan wuyuyakan iralau tuwaw rejik koti emasani niyaje wusol nan chiyong ache men kamela tumbatak en kauno ibana gisto ko siya wasame sol denen nan chiyong ache wubuki wuyuya koto nan chiyong ate en kamela tunta token kauno.
Tunda token kauno me wasat Mahsani. Iraikan me kamele Jesus. O pilata peren itawen Jesus. Paul awuya olemen temana kapmen me kaskul kita kosin na to. O wewe ki wuya pen. Aray papa kala pa ko. Yamumun aray itawen kauno Koht. Patapat kan me pitaray papa kalap ko. Niasyo me Koht tatong kinirail. Niasyo me ray silok sanan winичip. Paul awuya olemen temana kapmen me kerta o kasikulta. Nan pelian lamalaman men sus. Ren emen old matanki kameliel. Eri Paul chuchu pungki rai kau me iti tawen Jesus karata. Akin nan triyong ate. Puan kami rala. Nan triyong ay sali ralti. Eri bantula nan wasat emasani yung. Emasani. Eap kola ren samoro labalap. O pagi kisilikon may. Puan kak padalong nan sinakokekan en men sus nan Damascus. Pumaepan tierata emen ren rail makin itawen alen kaun wasaw en kak salieti sodali bilibil all the li o karetong Jerusalem erinien sol e kuku wong Damascus o karen yung kani mo maray neo sang nalang ap kabil pene e apupudi ong nanpuel orong atang ilew me peitong Mahsani Sol tama kamagamekin ye Sol ap patuan isko mumay ngilo ap sapeng Mahsani ngay Jesus magakin kamagame. Hallelujah. Iban uiti maasmet. Pugsangkak trek Mahsen wet. Uki Paul pakita rin samaro labalap kau paran kiyang kisilikon may puan seloki Damascus nan wasangan kautang kan nasinakukekan pumaban tierata emen men sus mayang iditawan halwat pubaki halwat kamelila Jesus eban saliyeti o watong Jerusalem. Eri ong rai kailung ki rai kau may tawan Jesus pweki mirai lese me Jesus nen Joseph anono Mary o replese riekan resuto wewe ki me Jesus mabuya son kamor pen kichay laramas eri tami kasambal ki bweginan Mahsen wat niasu me maraino takarata Paul te asu watan ki Sol puputiyaw na napuel. Prongatang ngilo, me peitong Mahsani, Sol. Tama kagan kamagamakin niya. Krang ikamele me sutre pakiyo me Sol kamasises. Sol kamakame Israel kau, me ititawen alwat, kamele Jesus o peikyong Jesus. Ye Israel me Sol kamagame pueki esoto kamelele pueki etukita e kasikulta e wewe momon Koht e kinta tonki Israel ar papa kala bako o kalwa Israel tusang nan wain Egypt apelela sa wew me kalangan ng Koht bidyong Israel te Israel niya subo o patapata akong Israel o kasaleta songon manaman tuoto. Mirai kau me uya tron totoken momoso para si satu si selot ye Israel me kailong ki kalangan ng Koht ye Israel me kailong ki Jesus ye manol kameliel me yang kasikulita Sol wesolen wewe kinituan aral kairta aral papakalap ko isimeraken ititawen karata Paul nanetiyo akelal kepuen kauti rai kaume iti tawen Jesus me kamele Jesus Riyong ye kasambal ki pueki ismek kai longki Jesus Mahsani kita wiyayong i kai longki i pueki niya Mahsani yang Mahsani Sol tama ka kamakame niya
Sudah pakai Saul kama Jesus. Ap Saul kama irai kau me iti tawan Jesus. Sudah wewe ke makai tekan kamu yaman. Mayang uya tun tatokan kau no. Kama irai kan me iti tawan alwat. Nan peren kau no patay. Sudah wewe ki. Sawan kailok tar me tar na no mongyong. Pwede kailok kay tekan kuburan Koht. Esa mau pa kailok yay tatokan trapel. Eri sudah wewe kita makamkan kupura. Ong ngay minute. Main kom kupura taru tani pan kakom maledi. Kompam bisir to waki kini tama komen waki. Afka mengagot. Wikinan uang me sol wiya. Sudah wewe ke me kalau tela tatokan kau no. Rongomawan kamau ye Jesus Christ makut kat ki yong kitail. Sudah wewe ki menya peli lamana makom ye yang parisi de satosi de selot. Pweki me ko siya me ewe peli lamana miaral wiyape. Amia wiyapen Koht. Tama kita pelata pagcaan di tawan te pekyong. Wiyapen at peli lamana. Tegatan pekyong wiyapen Koht. Pweki kamelele me uang toto wiyawi. Me pita peptais. Me katututi. Riama Jesus masani ime hal. Ikola ren son peptais o katututi. Amen ya hal. Me kacama tawatak cang kay dia. Kusang ya peptais kadeng-dengo. Imen komunyan kolyo kitong ya iran puk sarawi. Makoso-koso ya peptais kadeng-dengo. Pwede peptais so makatututi yo uya kasalapan kalulan mas lalatail. Esutre uya katetepen memenya perian lamanam magsa patayang. Yung ya kasambal pwede so lawya manakap men makasukul ke Mahsen Koht. Tuwa na ray kamelele kuburan Koht. Makare yung kailong kiray kao me plata rin itawan Jesus. Pwede na naisa wo iray kao me itawan Jesus iray kasaleta manaman toto. Magjakak kilang. Makare yung rail aray waki rail sali rail ti. Uin tayong rail, kumalteyer patang marwat. Peter ison ko siya. Kumal plata menya mapung. Mayan pek yung kumail. Taysen pek yung kumail. Taysen pek yung Koht. Kumal plata menya mapung. Pwede ngayat si plata pa yan pek yung Koht. Sang pekyong wiyapekan, kosandikan, pelian lamanamkan. Erga katan kiniya tama kaman katan kiniya. Daga kaprelanan, pilwuyuya iralaut. Isu, irajigajig, limaysak payo kola. Kusipan pil sol mimiwasaw. Niyasu mirail kosay likam ong Stephen emen irail ola nasa wo me plata pwede tawan Jesus mekin pilwiyata manaman tuoto me kare yung ray kapungi o niyasu me kosaya ikilangatan nalang erit pasang ikilang Jesus kat palimaw ng kutsam. Mekara yung rela war parela sa lang rel kau. Tangatong Stephen, urata kiyela likin kani mo. Kisang aray liko pup kau. Mata ko siya kisang aray rope kau. Paul, the Saul, sinsila aray liko kau. Iray lap kat Stephen. Papakot ap kailok.
Papa aku trap men kamela ramas te kamela ramas. Yang mumun atra mata wo Koht limpak minutes. Yang mumun ya wiya tatok na tra maur. Magtra moitong de kailokan tautan na tra maur. Te koneng limpak kan wiya pawasan pen sabon mata yeyas. Ya wasak tra mimiyanan Mahsen wot. Magtra sew yeyangi samoro labalap kau pa ye Israel makin wiya soun kau bunganan sewo. Makisang Israel kau o kat Stephen. Kailung ke kalengar ke ete kosiya me kilang naldang rich pasang. O kilang Jesus ya kat palamau ng kota. Traka kilang buk pasang pilwasaw kailok o limpak. Stephen kos trakay rekat trakay apa kay paktiyo wiya kapakap. O pagren sa mater kapapun kenral tiparaikan. Riyong kita kasampal. Ya wasak sa mimiyanan Mahsen wot. Metoko-toko ikaw mo yung ngay trek maurin sol. Pwede niyaso marayno takarata o masikunla yung ikaw karela ng Damascus. Niyaso mga isarawi kasayang Ananias. May isa po nga lang. Old man at short of ilman ko ng kabagap ki Saul. Pwede na may iyolat making wrong ko sa ipe. Uwang kamakama sabon mamuikan. Angay sa raw masa niyong kuwi po ipilatar. Erwuklan maurin manakap menet makiyong kasail mendikikan kamaur lapalap. Payayi mawatong kasail rongomawan Koht mabita Jesus Christ. Magkusuyayang James o Peter kumapukoki totoo kong ministerial kan. Angay o Silas pankolak ren mendikikan. Riyay mo man rongomawo ikiparpesang. Traka kwewe kime Saul, niyasyo maleta Christ, tatan kila Saul, esula ko siya Paul, tatan kila Paul, esula tan ki Saul. Apna seilokken kamelelawat song toto etuang. Memen Israel kan kumuyayong. Kamakam, kostakaiti, iray wiyake memela. Iray kukulasang. Apo pureng kenta wasa purta o purulongan ng kani mo. Ngay kin matmataw ngay. Yan purulong ng kani mo so. Aftuan old minute manakap minute kumat ki Mahsen and Koht. Menta may ban mela. Hap yan mekilay kamel kauno. Yan mekila tama kauno Mahsen yung yan. Pulikiti ya kamel itawan wiyapekan may rail mens. Ibang Israel parasikan iti tawen. Apa pilata puen kakitawan Jesus. Awiya rong kabaren ong Israel ka may ditawan Jesus niya rong atama. Wala makin kalo kay Israel ka makamala Jesus. Yayi mawiya pasapatangki rong amawon kamarwat ong kitayla ramas mabita. Sabol man Koht siya ras Jesus Christ. Riya kasambalong kita, pagsangkak cek mau, nan maurwat, yawasa magsami miya. May sukatan kiniya sa walman Koht. Ayapkin kay kailong ki iraikan, me iditawan Jesus. Pagsangkak katan ki, paluwat paran kao na bata. Pagsangkak katan kin Israel, sudah lebih-lebih. Apakah kalangan ng Koht? Tama wiyawinan parawat. Pwede mamotso kan richly. Sula mekot wiyawiya kalangan ng Koht ya rusungata wanimwat. Me ikiparpasang wasakan ng sampa. Lelsapan.
Men pumpikan perta. Haramaskan sang wasatikan. Melugulukuri tron tatoken nan perawatan kabakapkin rail. Makwato metroto nan wain Koht. Makamawi ala sumau toto. Pue kiliman Koht sudah moto-moto Koht sudah kat wasatekis. Pue Koht kat wasakoros ansau tekis. Ria wasata kamele mimi iwasa kasampal. Manan iumo magpaspos kita mangin penara masuk. Tegsa kamele magkasama wiyaten pasang Koht. Yata kamele nanata silok. Kasi kasampal ki mat-mati. Nim sarawiya magpaspos kita mangin penara mas. After the check, tama ko na yung kusang ng 10 password may kukuwaki ang kauno Koht. Ong kita kasampal. Pwede isudaman tuwata para si ikaw. Mabayin Jesus masani. Nan maturiya isak silu. Ibang watagayang kita. Pwede kak sosay kita. Tang kak klasi. Masanan Koht klasi. Yang pain kita yawasama ko na yung kusang nanay mau. O tama ko na yung mimita. Nan matur riesak silu, rajutuk riesak payu, kotilel, riesak kisu, riesak walu. Muman ray ya. Ap kamela masanan Koht utan yo. Shota ray yo somot. Pagkata nam talen Koht tas buni yang nanam talen. Haute nam talen. Pagan kaktrek yakuburan Koht. Masih nam talay panta okay nam puka nam pisalan. Kanin sungiti. Pagwasata masani. Tenason kaway kay kumail kin isanoga kisang kisin amunwal kis nan normal ngarangarkan akumail apkin katelala karapauman. Met siwat yang kumail son kawewe kosenato o parsikan. Malaw na mailen. Kumail kin kamagaletel dikin normal kap o talakan. Halala ininitiran tipsa ukul o samin. Para si maskun ke men kawa. Kamagalamas na nom ngarangaran. Ang pampil magalakal tal digi. Met suwat yung kumail sa kawewe kosenato parsikan. Malaw na mailen. Kumail rasong so cement kan. Me patapat kilitop. Me sansal mau liki. Alolet renci naramas mela usongan South Coast. Ituan kumail mo naramas koros kumailkin liksan salamau alalamalkin ininitiran wuting o marsuwit. Pain Jesus me mamasan yung Israel tun tatoken momotso niya sa Israel parsi me ako siya malaw na mailan. Isano ko momo ang sansal, mastikian momaw. Hapta na lale utan samin. Isutuman pilan masa niyong yamatwata, cement, so cement. Melitropta karumaw. Hap lale samin po siwat sinaramas mela o sangon samin koros lale. Isutuman kaunon masan tiyong iyo masan ikolu kilada kabukata. Habumen mo ya songon naramas me Koht masan ikut and faithful serpent. Isutuman mo ya songon haramas. Me pini masani nan Genesis 1:0. Ikolu kilada yata haramas. Pwede aramas na sa waral pilatar o pek yung pinaral matamataukan. O patenger lingan ng sampa. Matuwata serapin kan may putih sang aramas kan. O sabal man Koht kan. Yan sa wo. Kelangatar lingan ng serapin kan. O pulikidya raral ben papakot. O pilatar para nalaral puting sanaral lingan ng sampa. Akot masan ikalu kilata. Kapag aramas. Imen mo ya aramas man makot masan diyang o masani. Koht
and faithful serpent. Iyi yanan, iyi kabagap, ayamumu, ma iwuya mas masukun. Yamumu, may kasempal kita iwuya peakan. Yamumu ni kakilangata melalang Koht manet. Nanay mau. Pweki kamelala, makayun kak magdayal saulang anana. Pagkakatan kin kung may saulang. Ap kolokol. Kailok. Kolokol narok. Kolokol ka na kawewe ang kumay. Apo men mo yasongan saulang Koht paranki. Pweki plata itawen sabon me Mahsen. Mahsen no yay Jesus. Isuto men mo yasongan naramas me koso-koso ya Mahsen no. Ap kakaita gispasa. Mahsen Koht en wiya Kilahs o ngay maur. O nga maur. O yan trek ma. Iwawait na naad mo pung tay koso-koso ya. Pungan Mahsen no. Ap wawait niyaw sa naad. Jesus masani me imeal. Riyong kita kasampan magtapapil tarapayinan maturi sa kwano. Pagsanggak trek nan wasat, yamuman Kilahs wat nanay maur. Maturi sa kwano rajujuk riya wanay sa kisu. Maturi sa kwano rajujuk wanay sa kisu. Niyanso miral salitiya Jesus o walang rin sa marula balapo. Wala lang so miral sapiata kantipiyong ni silangi. O pakarasili o kay por silangi. Tama-taman, may Jesus masaniyang sol po nalang Damascus tama kakan kamakamekan niya. Nan muasat niya siya mira saliti o wala rin sa moro labalabo. Niya siya wanan paro. Yay matsaban wiyawi yung Jesus po sa iray kantip yung masiw ray pakare. Kasakak lang tapin kasakak matawayang makantip meukot mapusuwat samin. Iray kantip yung nasilangan Jesus. Suto wasagis magsabahan kailangan tama Jesus. Supa yung ray, lengar-ngar yung ray, o painat yung ray. Hap Jesus nan lata. Iral pagara masew, wintra kuti siyang pilnanawan nantum. Iral po sili. Yamuman ngila naramaskan niya siya magkakanrong arkang ko siya'y kumay. Masyaw tuwadra, aray kanda bi Jesus o mapusuwat. Kansensuwat. Iral pakara Jesus. Ngilin ko sa'y kan makamatak. Masotra malal. Ap magsak ko suya magtapa kong Jesus. Magsakak maitala iray na sukan magsakan rong song bukat makan kamatak yung gutsa. Tapusuwat yung gutsa. Matuwat sa Jesus maitala mapukat karusya. Pagkiye pa kong kumuyongay. Rimi ko siya. Mahsen Koht uyak klase o pagsangka kirong. Pagkikak ko siya the right word. Apyawasa iwawait-way ye. Niya siya makabalakan. May sukin man pulikiti sa ipo ko o apalila masinsanay ko. Aya beliau puruto pagkumak waleta kauno. Kon bakabay, sangwat sudah kakuyawi. Erlimpok makayong kasampan mapan wiya pasan penatal mau. Nan silak kwat, Jesus masani nan sone sak silu silisak payu. Ikiyang kumal kusunat kapayo. Kumal limpak penanan pangamail. Area kasambalong kita kusunat put magkita kolokol. Dan kumpamasa niya mau Jesus kamu kolokol limpakan. Angay, yes mo man.
Kasempal ya wasak caka kait waya. Maksa sukatan kita saulang. Apo wait nintuan ana penaramas. Tigsakatan kita saulang. Apa memur ke mauran kailok. Sotrakak maitala. Kay pangakot kan bagabay. Iman komuyan cek mau. Acha wait nan ran korus. Maksa wait nintuan. Hal me Jesus masani imal. Tigsa kasembal ki acha pukaw kan nan triyangan kolokol pukaw lukowo kaselel. Ap kolokol kailok nan acha maur. Riya kasembalong kita. Pag-ibanin ta. Mekot kachkiyong kita. Manaman and Pilipil. Magchaan pilata. Pek yung sabon me Mahsen. Tigchaan pilata wabuit ki penatrakosandikan. Na silokan morwat. Nan iralaw tutur yesak ponol iratritik limaysak silu. Tuan kasempal pen niyasu miral parokati Jesus. Me Peter songan pay niyasu wo usatan akat laso. O peleman litong samaro labalapo. Ap sabong bebrak peledi salangaw. Tami kasempal ki Jesus masani yung Peter. Kapuret yung katlasan nandawa. Kalamalama isukak paki ren kauno. Isukak paki sawasapay. O kauno pa ang kataroto karasin tolang Isaac riyaw karis. Kamata-matawa isukak paliyan. Hap Jesus kasalo yung child and pakwat. May tala. Tamiral wiyaya mo. May tala. Yatukuban kuburo mo nan selo kan ran pugat. Pui kamela tambang uyong ya bisubang ko siya. Have glory to Jesus. Kusiya tama kaman kusiya kaniya. Uyayong niya tama kaman uyayong niya. Pilata pa yan itawan Jesus. Eriyai may kasambal ki. Jesus parong solo kalabak. Tama kagan kama kaniya. Iya sama surupake usole sama Jesus may kama. Haptami kasambal ki. Arama saman makawiyayong maswit. Yay kau na makawiyayong. Arama saman makawiyayong mamaw. Yay kau na makawiyayong. Sana na trek Mahsen and Koht. Upagaran ngayon sa rawian kamaray ni kita pagsangkak. Kilang Mahsen o maray ni kita makau no mamasa ni yung gitaran kors. Peter wat-watek Mahsen o matawa may ita may insing tiyo. Yay ita. Palalasang. Magtapan pagaran ngayon sa rawi. And sa wasyakin kita Mahsen o. Ong kita ya kasampalong kita. Pagsangkak wawait-wait. Na silokan mawawat. Tuan Jesus ya Mahsen ita kawiyaki. May situkak pelian ray. Kawiyaki may situkak paway ralti. Ap Jesus may dala po yakilimpak po chong kumuyong ngay. Tsaka kutunan. Ralaw tu rey sa gisuan matu. Rajugjuk silu kodi. Sa kisa sair maurin sutas. Mapiliyang ititawan Jesus. O ima po ako wawa. Nair edemonyo. Kung saro ka dete masutas kin kikisang. Kanangan nan kububo. Sutas.
yang ipeno ititawan peno apa yang mata-mata miminit narok dengan ang sampah menan kimekan kan mekara yung ekak matawata ipahan bil pangalay son kamauro ipahan pangalay son batako pweki mosong ke jaga koseya apungi kasampal ke pakut kuburai kesaksan mimi pun sampah ap jaraman moito ngau teben sampah nau yau tei kita pagjaban luz trapel pan kawi kicala trapan sudah wuksang sudas mengjagak sudah lusia mala ap trapan entap nanel pweki naro kara yung sudas matawala puen pangala Jesus Unia pangungra Jesus idiardar o kameler me Jesus pan kamakamala ekolukila kapralang rai samoro labalap ko etinmonio kuburan kot gujan wiya sawal metun totok gujan mimi po sampa o mata wa mawen palio gujan mimi po sampa o mata wa kapaikan makot kacin kauno peng aman kecil nan selokan maurwats pag akrater mimi po sampa o auyaw tekin kita payen sampa pag payen sampa pag saro katete matwata masalan wanros rutami kasambal ki pag saro katete mawasasa pay miya yay wasama sa yung miya Aksasu yata yung sa account na lang. Posit song kan koros magsanan. Muni. Akay pag sa kinwatong na natsakautak mayrong magsawanta. Mayrong. Sakin mayrong kiluwe. Kalapago makot luwe yu remi. Saka kalinin sa siyent. Wala net silyo tame luwe ime kota uyamen mayrong. Ap mamelel kita pakong kur kitanane aletini tapete ite sent o komuyong ay katore sang tamak saban mayrong ki. Pilpatenga te isa kisewo. Ko sang kak pil kota wena mautin na isa kisewo sang uyakya tamen mayrong. Isa kisewo sa walman kot aksal berberapa kot son totong gaya berberapa kot kebenga kot tame sido kakren kauno mamia me kot sido kakren kauno pues song koros magjanane magjapagpagi kot masani yes heng pasapang ang kajaaleti ren Jesus. Sutra tapagpag yung mapingay tiyarata meso. Hap karap na tapagpang ka na iso kinalaldi. Sana na check nan karyang chronicle isu isak payo. Kajanane aktik lang mo silangan coach. Song koros magjanane coach kachkitar. Mamiminan pukan pilipay payo isak tuwaw. Aksakin mo manan nanti raparapaki ngingi cece keput-putau karakarki. Acananakan. Kot mangi acananakan. Hei karapene masani me pesen mengatakan pilu watawatir. Ria kalangan ng kauno. Kalangan kiyang kauno meler ranwat kampakapay. Kajater maitong Ananay sampa te narongkan mepitat sampa. Linganay sampa matweta sudas naute kita. Kejaan mimi pun sampa. Uwata ka barapor ay sukaros mimi ren kauno. Pwede kinan puksaro ka dede me wasata pay miya. Ata mong yung kin mimi wasaw.
Ria kata penatapan kiki penatapai yang sampai wasame liberap longan mat kak perapalaya. Akta una katala wasame sudah songe mekak kawela. Uksa pandel wasayu me sota ramas mia. Kijanane kapal, kijanane nita accounto. God is everywhere at the same time. Koht pan katarla ramas wasaw puen wala ang kita tamak chanane. Krishaban mimi wasaw wari rane ran riyaw. Ha pansyo magchanane koht pan kachkita. Pa account magchapan deposit to open nan win coach. Wasakoros magcha mimi yak chakak withdraw. Account te bankin sampa ekay wasa. Kaya mimi banko sudah mia. Area kasampalong kita magchabani sanuki deposit atakel atapay nan wengkot. Pagyaban lelansiyo makot pan kasalayong kita. Mawiya mamaur. Sabon melimpa kong kita. Mesikla po na tamaur. Erkaternok tsangala. Nantipsong sampa. Linganan sampa. Apo mau kenain kitiran moni. Agader maitong moni en kaunu kata. Kena siya tatawang ko moni. Pagkot kubur kakaknain ki melian kay. Ap magsasyutra siya tatawang moni. Mapita kuburan kot. Moni panali kita uwasan kita nan wengkot. Pagkimig sa kasampal ki at apay kaw. Riyong kita kasampal kita kaknain ki melian riyasa kape. Amen. Apa siya tatawang ki yung pay o ni kuburan kot. Pinay matikin ko siya. Ibanta makasyutrakin kasampal ki isak kisew. Pwede makasyutra uya ka perprapa kot. Makasyutra kasampal ki isak kisew. Akanayang pwede isak kisew panalayuk wayu kasang ren kauno. Triple panu tatong ki isak kisew o kiyu kasang ren kauno. Yung kitakchana na kasampal ki pek yung kot. Pwede pek kasalapan at salimpa kong kot. Koros kakpag ko siya, ipa kong kot, reng. Kak ko siya, ipa kong kauno. Apansu koros sumakiti kaklang. Uwe ke makumuyara mas medal mendelikam. Pwede buksaro ka dete, tu ka mau kin kapareta wa mau. O tu ka siwat kin kapareta wa siwat. Me kusi ya kita. Meur ma magsawi ya meur ki pan sansel ni achawi ya o ni achakosai. Padane utun pileu nan James kusi ya me utun pileu sudah kak kapulau isangan pil riau. Aple plau saulang paran ki. Tene pil kachik o pilan nambil. Kosay likam o kosay melel. Maur likam o maur melel. Tene sudakak. Kitalan wiyara masen kabunga kot. O bilniya sa wote. Kiway kosayin karyala riyata sa ulang kan. Tene sangwat sudakak puyawi. Yung kita kasampalong kita. Niatapan tek pain kita. O sasongang te songang maurin sol. Niya kasampal ki wiyapan paliyan lamalam. Apsotra wewe kituan kalangan ng kot mapita Jesus. Imekin kalapak makot kin kapay-pay. Makot kin marsuat. Pwede inokiti me pan kamareti ngane po naramas koros. Oli manakap pinakap litu latu. Aplel niya so maratian ngayon sarako me kot inokiti o paitar.
Tama kareta ngai sarau morekiti tepo ni rai kau. Me pekyong Jesus masan yung rai ni aso me kat lau. Kumal purawe na Jerusalem. O awyawi nan pasokapawe. Pui pangkola pagita rin samo en kartarato ngai sarawi. Koht kin ka pay. Tama kareta ngai sarau moreti abonga te rai kau. Me ititawan Jesus. Me tebe me kotong kautak. Wiyapen kautang kan mera kamele tama kot wiyayong rail maso. Iray kotong kautak. Adama ngay saraw sudah berpupukiti po rail. Ayay iray kau me pan wiya kautang kau. Sudah ngay sarawi puputi rail. Sudah ngay sarawi tiyata po rail. Tatokin ngay sarawi pagsangkak weweki yay lo kaya choro. Uyak kasalapan kisagisen ngay sarawi met. Mekareta kay rail. Kosa-kosa nakatip ko kaurul ko paino. Pwede kong magitin ngay sarawi akin kiyong sa kachayrong. Kaya chay kamele ko to war-warki. Pwede ray ko siya. Haramaskan sa kaular. Kaya pangakot. Chay mau magitin ngayano. O yata wiyape. Kateruang pilo kaya choror. Uya kasalapan puksaro katete me uya kasalapan pepsize en ngayon sarawi. Haramas koro sanane pepsize en ngayon sarawi. Komu ya layer pepsize en ngayon sarawi. To komiminan puko apsay kintra ale pepsize en ngayon sarawi. Komu kam kamelala kot kum kau tak yang kot. Ap ngayon sarawi morati yung tapo ni rai kau may tawan Jesus. Away isak limaw me kopene. Me sela lokayan weikan. Miray rongata lokaya choro paino kajen raimen kaleli kay. Atamek lokaya aki lokaya na tail wasa. Lokaya choro pain ko musitapan mangit ame ko mamasani. Ap ngay saraw me pan kalokaya ikomi. Riya kasampal pwede kaipak. Kita tahu ya kemen kauru tatokan ngay sarawi. Ap cek mau pwede puksaro katete me. Tip koros ka klabata. Ap tipen lalawa ngay sarawi kalep. Sota kamelele wewe kilalawa. Ona naisiya ona isak silu raditu kaisak. Magsapan lalawa ngay sarawi. Wasaw katete me ngay sarawi pan mukitaklaw wiyala tayo manchichi. Riwasa me kamasa po ekmet. Pagsangka kalete ko di alew, chupa kayo. Pagsangka madamadog pagsangka pedalong pilnan wingkot, chupa kayo. Pwede kampo ka pa tao me pansa wasay ki tao. Yayi me ut biyalara tayo manchit. Rimakom yaman mabilikan kaurur kilo kaya choror, kampo ka pa utisang. Pwede yay kuburan kot mo. Peison ko siya ipeptrasikin kumal pil. Ayaman pan ko tomori yayi me pan peptrasikin kumal. Kisin yay o ngayon sarawi. Erka mga kot. Kaya susuman wiya songa naramas me uwang kuburan kot. Hap kaya wiya songa naramas me kinmen kapayata kuburan kot. Kalangan ng kauno. Kampa ka ba yesa. Me song laut wiya ang sawit. Erka pangakot, iman kan kailay. O cek mau isi magagan ko siya, te cek mau isi magagan kailungki. Ama pagkagliklang aramas mo ka na Jesus masani. Tama gagan kam kame kaniya. Eri isi magalibanat te, cek pagalibanat te Jesus. Isi magakailungki, o kosa iya. Kakosi-kosi ya, siwa din Jesus po na mau. Eriyayi me Moses kosi ya yang parao. Ni mula niya siya me parao kosi ya. Kukuwi siyang men, kabang pruto, kabang mela, kabang kamala. Moses kosi ya. En poita, reum,
tama ko yan. Hallelujah. Kaya mga kot, ni mo may mga tong siya. Kan kak kelail, kan kak plata, o kamel kauno. Kader changala, nan weban pelian namanam. Pues seban kiyang kairta. Awa pang kisang song laut. Pues kiyong pang plata kailuk. Uy ko siya makailuk kahit ang kurang ko trepel. Ari yasa makamusuduman papa trepel. Komen papa akut. Apcek tama kabuwit po ilale. Imen tama ngayong yang kako siya. Elimpa kong kauno. Apyanane cek. Memasanan kot kahit ekin siya yan patang kiway. Apyan klasi pen ngay mas kayo. Memaur ki karyaw. O patang kiway kasilu. May kabayatar. May say kabayata. Amaw yan nila. Kalangan ng kumal karos. Kap mga kot pa ki testimony kan mauyawi. Mapain nga ikin para kap mga kot. Kakay pagkikirong testimony kan o pala masaybil kang karakar. Pa ki song laut makot wiyayag nan mauring kacay karos po sampawat. Makamelele. Sama-saman mapalian namanam. Kahit ikin ikuburan kot palian namanam. Palian namanam kan mga po iwasa magchalchang. Kayo kasampal. Kayong kak magsana na plata. Mapain kauno masani. Kalula. Uli ka pala. Upep sa isla. Wow ka nanana utaut la. Nanakan utula ka nanana kapadapat la. Alprang kan. Anana kainan la. Akauno ang pan. Kate wasaw. Kacama wiwiya. Iray kalapak rin Jesus. Yat po yung kot pa nito. At Jesus masani wing kot. Mimilalamay. Magtakamelo mo itong Christ na sa maur. How to ben wayo wisak niya reta. Kasi yung year Christ. Bumuot palmaw ng kot sa mo. O yung year Christ. Kakaon mekan may sansal o sudo sansal. Sama-saman. Magkot kalip. Magkacapat-pacapa. Nan milkakakan. Iralaut. Walu. Irajujuk. Payu. Limaw. Kung nagtarabayi. Apo men kapuraya nga tre. Pagkater ko siya magkacala ramas mal. Apo sa mau magkacakabig-bigta. O kot kalip. Magkacapat-pacapa. Eri. Ama kamaitong Christ amor. Kot kalip. Magkumpat-pacapa. Ang magasaik mo itong Christ amor, ako mamimik kayo bao. Imo mo na itungol kawewe me kan? Pagkatsanana kauna. Sota memen may sanana kauna. Apo yung may paki, kaya kaururgi. Apakirang kauno. Tama kanana, kauno inukita may bangkat kiyong. Rekalangan ng kauno. Ibaan mo diyang tradi o kapagap kairala tayo pa na may sangot. Saan kaya siya umamus lang mo sa matkot? Pasang kapangaki ang kumulot sa Mahsen. Nanipro pa yung isa kriyaw katete sa Mahsen o kang sangkat last mauriyaw. Sa Mahsen lot, kahit tekin sa ong rail metutanan parawat. Ap sa Mahsen o pilong yan. Yan kakrong-krong kanayang. Ider sa siyon kusuya sa Mahsen o. Ap yan siyon pek yung sa Mahsen o sa may kot lawalap. Lot kalangan kiyong kumain sam. Tama kum kacang puligitin na imong yung. Tama kum kacang kalokaya ikin niya main kot labalap. I chose a voice. And you, the word. You steal the word. Menansuon katete makumumamasan no. Suon sumpiptrais ko siya may imang ilo. Ripan ko siya may yisay po kiyang ngilan sa umasan no. There is a power in the word of God. Kapangamaram is Jesus. Iye kapakaplot, paita pepod pabwede. Hiu pa na, limpak pa na. Siya ke, numarang kaon Jesus. Sa terrier huki pa liyan namalam. Absent kasi ng tapong pabala po Jesus Christ. Ukat katete, limpakan ko itong kita ramas. Kapangamaram
ipatang naman kis clock po to kapuri yang kumukaping dengan wow kasaba kalangan. Anong kumukalip numarmiat kang kalangan yes Jesus Christ. Amen. 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 Kasilelie. Even pakar kita mamia kalapa. Call it all ng pentalabona. Kami ni mga friend nan messenger. Call masutabil kasutyar yati. Ay bangki way nampe. 808-281-3496. Koht sa kapayata mong yung chorus. May pilata po ang pek yung Mahsen and Koht. Kalangan o kasilelia main ko.